چیروکن را پرینا دوازده آدار پرن یک جه چیروکا گرتین باجار عموده شپال حسین 36 سالی در روزانه نیسانه ده سالا 2004 جهلا استخبارات رژیمی هاته گرتن و بری ویدان زندان حسکه به تهمتا بجدار بوناوید خوپشندانان ده و خوراکرنا باجار هفته مهبو بابي مؤهل فيدك عدوي شرعان هنيده توري عمل سياسي او قرتن منما دروج امان ام نماز مصيري شي حياه بري ازبم قرتن نهمه ايفاري بو الدكان بو لا ابي مهات جمه بولو يعني وقت دي كاتش اخبار هنا ما معلومات بابي تنهاتني بولو صار لحظات يعني دوله تشتغلين دوري ام دوله هاد فيدك مش مسلحون ما قرتن شپال راستی همو رنگین اشکنجیه هات لیاگو پر اویشاند او دماغو باوی وی احمد حسین آنین آلیه وی و دست بپیوین نخوش جیره کرن و او قید کریه و نکار برسفا خو بده نقطة حالي بي شاب آت مثال حافظ الأسد شكست يعني إنه الرئيس كل سر يعني لا يصير حكم حزباوي يصير حكم ولو بشكي وتديت وجه غير تقول ماهر هاتي ديرين نظام ويدا كسكيني بقوة خواني فرقات شارداي بازاي بلي بتشين وبيع عمودي محوبك يعني ولو ترسك ترس يعني جم خلكك شي بالاخص معتقلين عمودي پشتی زندانا حسکه بر شپال و حوالین وی دانا زندانا سیدنایا لشاما پایتخت ولور چیروکن اشکنجیه برنگکی دنبون لسيدنايا استقبالها ما كان اجا استقبالها سيدنايا معروفه طبعا تدي دورات دولاب صد كبل الله اعلم تدي نجمروا بروسيا جريدزن ولا دخل دار قام شي قال لك وعسكرك بهاتا انتم اسرائيليه انتم عملاء لاسرائيل سوريتي حفل اسد سردي ويرهبوا رسمان رسميت هندري حبسه سيدنا اي باسل بول مثلا اي بشار بول مثلا بزيفر تحيه جيرليخ ما نقل عندنا العذراء تقريبا صالك يا امان تدي عفوا بشار عمود خورتنوی ناو خول سر دیروکا کردی با آوازیر نیوساندن به تایبت برو خواندنا پوت ستمکار حافظ الاسد درا پرینا دوازده آداره ده 2004 بهتری صد کسی جا عمود هاتن گرتن و شپال جی میناکه گو ایش و لیدان آن تعذیب ده حبس و زندانین بعسیده دیت جوان کردی اورینت نیوز عموده